ngasi phongkiba tongan Manipuri siphongsingdagi masum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada kukisingna taliba maram sadaba dimanasi handoktriba fawbadi aikhoi landi lepa yaroi MLA Rameswar Housing Manipur thokliba kanglup anigi lan asida mitei masil marakta tongan wakholon puthoknarakpa amadi political yoeba wapum kya pushilakpudigi ngasi yeknaba thengnabagi muhutta aikhoi masilgi marakta thengnaba kya lakliba silebak thibane Kukisingna talib maram sadaba dimanasi handoktriba fawbadi aikhoi landi lepa yaroi haina Kaksing Assembly constituency ki MLA Mayanglamab Rameswar phongdokre ngasi Kaksing Makhalawda leiba mahakki mayumda workersing yauna pangtokhiba paumisingga unabada Rameswar makha taraduna hai India lengangna asingba India gi citizen masak khangdonabagi damak biometric survey satabawkhiba ado mathang sahi English ngani kunga marigi Mars kunthra ka madai fawu sangdoktuna lamdamasida mapandagi sanglakpa mitopsingna Housing Manipur thoklip irang asi laksinna bonari Housing Manipur ingtapa purakpa haibisi miyamgi mihut oiriba aikhoigi panamni masigidamak leiriba mitei naga amadi kuki gi MLA humphumokna unna phaminaraba kana sahi kyagi mamangdagi leminaraglaba aikhoi masilgi marak thokliba thangduosi kari maramgi thoklibano haibadu punna phaminaraga khannaraba matamda solve tawgadabani MLA humpu phaminaraga peace process ama howdriba sikari gino haina handak MLA sina Delhi da satpada India lengak hanglubada atubu matamda MLA humpumak phaminaraga peace process ama haunaba honaragani haibagi thajab pirakle Manipur miyamna tampaki MLA kari tawduna leidi kuki gi MLA tarana asumna tawba ngamlaga maitei MLA sing kari gi tawba ngamde haina wangkya hangliba si kanana kari tawba ngamde haibasidi kuki MLA tarana talakliba separate administration asi ngasi phawba pidriba sida adum khangba yare Kariguma separate administration asi pirama thuklabadi makhoina ngamkhre habi yai makhoina taliba maram sadaba dimana se handoktriba phawbadi aikhoi landi lepa yaroi maramdi aidi aikhoi gi leibak ngak thoktabi yade makhoi ga aikhoi ga lan soknari haiduna aikhoi sahi kya gi mamangdigi laminaraglaba aikhoi masel gi marakta khatnaduna leiragadi miteina singna satpa yadaba kukina tamda lakpa yadaba suna leiragadi makhoina taliba separate administration pidragasu Pibaga sap manakragani maramaduna aikhoi puna phaminaduna tangdu leitaba puraknaba wari sanaba matautai maramasna tampakta leiriba imaleba kunungsiba CSO singi marakta aikhoi masel lalong manadabadagi langi maikai lana satpagi mawong lakliba se aikhoi masel amato oina fathaminaduna karamba lambida sassigi haibadu lepminaduna thengnaminabagi matam adu oire hadi Mana makatana thoklibi irang asida aikhoi masil khatnanaba tongwa sandokpa amadi political gi khudongchaban lawba mawong manba thong kya satharakliba sil leptuna aikhoi amat oina punsinaduna lanasi thengnaminasi yamna nungaitaba thawdo amadana tha sigi amada miyoi kharana insinba manba mawongda aigi yummai thanaba athengba hingda laktuna hotnaramkhiba sigumba thawong si makatana sathabirakano makatana satharaklabadi Logyeba sabsaba thapuk lokhatkani kariguma irangasi ki matangda MLA ama oina aina tawhoningba thapak thoramsing leirabasu ai ungthulgi matamna lapiyu wari sananabagi damak thonglauna hangduna thamle haki constituency sigi miyamna kaksing MLA kari tawri haina wangkya hangnaribadu aisu aigi angamba thakta center lenga ki lusing musing unaduna Manipur irangasi operation pronaba kanonari masida sunatana mapanigi sanglakpu ki militancing takthoknaba sathrakliba lanphamsida Satsatuna aigi angamba thakta mateng pangduna lakli haiba wapum kayasu mangna phongdokhiari atopa pawamana Brinda gi mayumna thomsin khraba matung Bablu Luitong Monggi mayum thugairamle Maitei lipuna Brinda Bablu public platform da wangang bathingkre Kwa kaithel thiam lekai da leiba human right activist Bablu Luitong Monggi mayum nang sinumidang pung taruk makai ron tarakpada sakhangdaba miyoi khrana namduna sangsilalaga yumadura leiba postai kayamrum thugai dun amanta tholamle thawdok thokpamdagi phangba pawgi matung ina sinumidang pung taruk makai ron tarakpa duaida four wheeler ani da lakpa sakhangdaba miyoi singaduna Bablu Luitong Monggi yumna sangsilalaga imung manunggi miyoi singda mak masa leibra hanangki maduda makti mapalamda leiki haina phongdorakpadagi Yum adugi sumang sangoyamadi maki mayumda leiba human right alert HRA gi office ki polam kya marums amangda tholamki maduda plastic ki sokri kaya marums office manungda leiba mingsel ugi sokri khara office ki table sokri yungi thongnau sumang khamdun leiba Maruti Swift registration number MN01K 6280 madi maki mayumda thetpa CCTV camera
ꯔꯣꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯕꯥꯕ꯭ꯂꯨ ꯂꯣꯏꯇꯧꯕꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕꯥꯕ꯭ꯂꯨ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕꯥꯕ꯭ꯂꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯛꯃꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯇꯥꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯁꯨ ꯕꯥꯕ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯈꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯋꯥꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯥꯎꯕ FIR ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ ngasi chatharamliba thawong asi kanana kari maranggidamak chatharamlibano haiba chap chaba khangma ngamdri thawdok thokpagi paw hek phangmaga Imphal West District Police ki Additional SP SDPO Lampel Police Station ki OC yauna masing yamlaba police ki team laktuna thawdok thokpa madubu yengsinkibaga loinana Lampel Police Station su moto case am local hari panmayabadi matam kharagi mamangda Bablu Luitongmamna Manipur da thogliba kanglok irang asi Arambai Tengol Maitei Lipuna masum RSS ki maming palaga wangang ki palaki matam du da loop singa sina pen daba phungtonaki masina maram oiraga ma ki mayum adubusu matam kuina police personnel sina ngak senduna leramani nakala maramda ngarang su thanaujam brindan hokiba me ahum da Arambai Tengolna Susampur da sangsilaga yumai thana ba sem sabne haba wapma madi koki nupi ani fi thongdana pukibatu Arambai Tengol gi thomi sing yawi haina maral sirubi damak brindana Arambai Tengol Mitai Lipuna Mati Lebak Miam the Lale Hana Singdoki Lakrabani. Ngarang Ayupung Taramaturum Tarakpa Duwai the Arambai Tengol Gimasingam Lapa Thomising Lalaga Brindana Shirakli Moral Adugi Matik Sapa Kudam Sangdam Putuna Baiki Madura Brindagi Makedi Mang Sikipa Moral Singadu Yumpam Yaudavani Maramasina Arambai Tengol Mati Lebak Miam the Shidiba Maraladu Lale Hana Singdokrabani Tungda Nungtilpung Onga Makairum Tarakpa Duwai the Maitai Lipungi Masingam Lapa Miois Brindagi Mim the Laki Madurasu Brindagi Makidi Lale Hana Singdoki Lakrabani. Amaram the Manipur Tuklibi Irang Asina, Lloyd River Power Human Rights Activist Bablu Luitongbam Amasum, ZDUgi Hanagi Mire Boykibi, Townhousum, Brindan, Miyam Yoba public platform the Wangama boycott Taure Hena, Maite Lipun Latokre. Manipur Press Cup the Pau Missing Unavada Maite Lipungi, Lanjan Hanjava, Haishnam Selinhai, Atimba Siki Mayukta, Bablu Amasum Brindana, Satamnabadi. Madura Thorpa Apapataki Tek Sak Punamak, Maite Lipuna Pungam right, Makoi Anina Manipura, may Ohumdigi Hotuna Toklip Irangasi Aramai Tengolamasumite Lipuna Tukan Bani Habisi, Akan Mamona Kanimtawi. Manipura Toklip Irangasi, Koki Singna, Ningtina, Sem Sarabatung the Tolapane, Koki Singna Palm Diversity, Houses Pali Belengasi to guide with the Palm Libri, Madugi Matungina, Koki Singna, Open Jim Maitaba, Forest Beat Office Maitaba, Maite election Mait. Thadokpana singba thawong kya asita tharaklibini matang asita Manipur National Register of Citizens thengnanaba honarakpa popi thanaba honaba sing laingangna thingjinba amasum kanglon kaina forest singda khunda sinba sing takthorakpadagi lana sigi maroiba maram ama oiribini kariguma lainga si Congress ki hanagi si Minister Okram Ibobina palamlabasu mitai lipuna dumak sawatkani BJP natragana Congress haibalati Manipur thuwaina basiliba adugi mayukta lepani phibamasida lainga asi hek Kaikibeda, Maitei Sing Yamna Son Monkibam, Wigani Haikenasu, Paus the Makatana Fundurakli, Autopa Paumadana, Ring Road Chairman November Tadaki Hogadari, Ring Road, Lambi Shida, Lehengadaba Masak Matum, Samgat Padana, Henasil, Tadagadari. Imphal Steamanum the Misin, Bahantana Navayan, Imphal Gilambi Sing a Sibu, Hena Paktok Saktokan and Nabapanamda, Manipulangan externally added project. EAP oina packet kadaba Imphal Ring Road project tuan loop kyan athing mamadi ayet papirabasu thenglabada November thakai phawgi manungda thabak packet pa honaba Thourang laidi project asigi apunba senpham gi sada nifuna lambi sembada thadaraga lemori basada humpugi senpham asina miyam gi yefa Thourang yauna atai hiram sinda thadagadori Works Department gi Chief Engineer come Project Director externally added project Yumnam Joy Kumar ga akhanana unabada hai project asi
Asians Development Bank की सेंथंग मखादा पाइखदौरिबने प्रोजेक्ट असिना लंबी थोंगी खुदोंचाब मियामना फंगनबत नतना लंबी असिगा नकनबा मफमदा लैरिबा मियामगी मखल मखा क्यागी गेप थौरांगी थबकसिंग पाइखतपा यावरि मांगना हाई किलोमीटर यांखैगी मथुई सांग लंबी सेमनबा पाइखदौरिबा प्रोजेक्ट असिदा सरुक खरदा लेन मरीगी अदुगा खरदना लेन अनिगी लंबी सेमगदौरिबने प्रोजेक्ट असी पाइखतपा मतमदा लंबी सेमबद नतना लंबी की ना गेट मतिक चाबा ड्रेनेज सिस्टम सेमबा कलबार्ट सेमबा अकोइबगी फिबमदा अकाइबा पिहेंदनबगीदम अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेहननबा ई बस कुन लेगदौरि लोइनना अकोइबदा लैरिबा लाइरबा मसुम नुपीना इमुंगी मकोइबा इमुंगसिंग हिंगनबा लंबी पिनबगीदम ई रिक्शो यांखैगी निथोइसु लैरगा मधु सलाइहनबा यावरि मलेमगी मनुंगदि इहान हानबु ओइना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट यावरिबा कांगलोन ngang पैखतपा अहानबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट असिना ओइगदौरि प्रोजेक्ट असिना मियामदा लंबी थोंगी खुदोंचाबा पीबदा नतना अकोइबगी फिबमदा पोल्यूशन थोकपा हंथानबा यावरि लंबी असि सेमलकपा मतमदा क्लाइमेट चेंज की साइथेंग लेहंदनबा खोंगामपाट सिंजिना लम एकर 2.47 अमसुम हाइंगांग सिंगदि एकर 1.8 पाक चावबा बायोडाइवर्सिटी पार्क अनि सेमगतपसु प्रोजेक्ट असिदि यावरि हाइरिबा पार्क असिदा लमदमसिगी मांगसिलगलबा येलोइंगाइदिगी लेजरगलबा पाम्बी मखल क्या थागनि प्रोजेक्ट असे पैखलकपा मतमदा येंधतखिबा उपाल दुगी सरुक अनि हेन उपाल सिंग थाजिनबगा लोइनना सही मंगा सुबना मेंटेनेंस तौनबगी वाफमस प्रोजेक्ट असिगी सरुक अमा ओइना यावगनि लंबी असिगी मफम क्यामरुमदा ई बस की चार्जिंग पॉइंट सिंग लेहनगनि लोइनना लंबी असिदा सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम सिंग सिजनदुना मई थानगनि मफम खरादा कम्युनिटी हॉल साबा कैथेलम सुम क्लब सिंग सानबगी थौरांग प्रोजेक्ट असिदि यावरि प्रोजेक्ट असि मापुंग ओइना इम्फाल सिटी मनुंगदा गाड़ी सिनबगी सांग हंथानबगा लोइनना गाड़ी सिंग अदुदगी थादोरकपा मैखुना नुंगसित नुंगसा सिंगंद्रिबा हंथाननबा पनमदा पैखतपने प्रोजेक्ट असिगी मखादा लंबी असिना फाउदुना चलिबा मफम सिंगदा लैरिबा पुखरी सिंग अमसुम अतै वाटर बॉडी सिंग सेमगतपना सिंगबसु कंपोनेंट अमा ओइना यावरि क्यामगैदिगी हौरगा बासिकोंग कोंगबा पुरमपाद खुराई साइरेंथोंग हाइंगांग थांमैबन लमफेल ताबुंखोक गारी सांगांगै निंगोमब लंगथबाल फावरगा कंचीपुर तार क्यामगैदि सनगनि मांगना हाई लंबी असी सेमलकपा मतमदा मसिगा नकनबा मफमदा लेबा स्कूल सिंग हॉस्पिटल सिंग नील खोंगबगी सांग हंथननबा नॉइस बैरियर हाकनि लंबी असी सेमलकपा मतमदा फुटपाथ सिंग संगबटपगा लोइनना एक्सीडेंट थोकन मफम सिंगदा रोड सेफ्टी मेजर सिंग लखटकनि लमतिक चाना फंगबा मफम सिंगदि जॉगिंग ट्रैक अमसुम साइक्लिंग ट्रैक सिंग यावगनि सौरकना रुपा करोड़ लिसिंग अमा हेना संगदबा प्रोजेक्ट असिगी लंबीगी मताई सिंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मियंग मखादा उ पाम्बी सिंग थागदौरि प्रोजेक्ट असि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मंगादा EA पी ओइना पैखनबा थौरांग तौरुरबने अदुबु लमगी सयनबा क्या थोलकपदिगी प्रोजेक्ट असि तोलुरबने कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मापनदिगी हौना अमु हन्ना हिंगत हंदुना प्रोजेक्ट असि पैखनबा संगसिलकपने प्रोजेक्ट असी थबक हौबदगी पारग सही अनिगी मनुंगदा पैखकदौरिबने लंबी से सेम मतमदा अनौबा टेक्नोलॉजी क्या सिजनदुना लम का हेना मांगबदगी कननबा थौसल यावरि लंबी सेम मतमदा जियो सिंथेटिक सिजनगनि लंफेल पाट कुंबा सोसो लाउब मफम सिंगदा जियो केमिकल सिंग सिजनदुना लंबी असी मपांगल हेना कलननबा थौरांग यावरि कुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा तरागा मंगादगी तरागा त्रेट फावबा फ्रांस की कंपनी एजिस इंटरनेशनल सतकीब सर्वे फंग रिपोर्ट की इम्फाल की अकोबद रिंग रोड कुंबा सेमद्रबदी इम्फाल सिटी मतम खरगी सिटी ओहिगनी हैरंब लेख्रबनी हाइकेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अमरोमदना सिद्धार्थ मोडुल चीफ जस्टिस ओइरगनी जज सिंह हापनबा अमसुम ट्रांसफर तौबगी कॉलेजियमना रिकमेंड तौरबा थाहुम सोन थराबा मतुंगदा हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर की अनौबा फुल टाइम चीफ जस्टिस ओइना सिद्धार्थ मोडुल थौपुरगन है सेंटर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हापगी मतंगदा इरक सिरोलमगी पकुम एन बेरेन की लेंगाना थेंगथराबसु थेंगना पकुम पिरकपदगी दिल्ली हाई कोर्ट की जज सिद्धार्थ मोडुलबु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस हापगी लंबी यादखिबने यूनियन लॉ मिनिस्ट्रीना हौखिबा जुलाई 3 जस्टिस मोडुलबु चीफ जस्टिस हापगी मताना गवर्नर अमसुं चीफ मिनिस्टर की अपाम पामदा फोंदोकनबा सिरोल अमैखिबने अदुबु सिरोल अदुगी पखुम मतम सांगना पीदना लाखिबने अदुबु स्टेट गवर्नमेंट की पखुम सयोलसिगी अहोबदा फंखिबगा लोइनना लॉ मिनिस्ट्रीना नोमनिनी असिगी मनुंगना फॉर्मेलिटी सिंग लोइसिनदुना जस्टिस मोडुलबु चीफ जस्टिस हापगी अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन थोलकपने हाइदि
जजसिंग अमसुम चीफ जस्टिस हापगी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर की मतुंगिन स्टेट गवर्नमेंट की रोल तारबा मतुंगदा लॉ मिनिस्ट्री ना प्राइम मिनिस्टर दा प्रपोजल थाजिंगदबने मतुंगना प्राइम मिनिस्टर की पाक्ता मतुंगिना प्रेसिडेंट ऑर्डर थोकदबने पनमा याबद यूनियन गवर्नमेंट ना जज हाप अमसुम ट्रांसफर तौबगी मतंगदा कॉलेजियम की रिकमेंडेशन थिंथबगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट ना अक्टोबर 8 दा हियरिंग सथनबा लेपखिबने हौकिब सेप्टेम्बर 13 सुप्रीम कोर्ट की संजय किशन काउलना लुसिंगबा बेंच अमना मणिपुर के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हापगी थबक थिंथबगी मतंगना असाबा फोंदोक लेखिबने हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर सी एमबी मुडालनसना एक्टिंग चीफ जस्टिस ओना सलाइदिबने हनिसु पाउसदा मखाताना फोंदोरकली मखासा थरक पोइना मसुम लुसिलक पोइना तोपा पाव मनमो ड्रोन थ्रेट लाकपद सबसाना थेंगनबा लौखटपा याबा थौरांग पुनमक सेमसारी IAF इंडियन एयर फोर्स ना इंडो पाक बॉर्डर जम्मूदा ड्रोन थ्रेट लाकपद थेंगनबा लौखटफम तोपा थबक पुनमक लौखटले हाइना IAF की ऑफिशियल अमना हौजिक बॉर्डर सिदा सेमसारीबा सिगा मरी लेना फोंदोक्रे रीजन असिदा IAF ना अयाम ऑपरेशन सिंग माइ पाना सथरी हाइना ऑफिशियल अदुना की थोलक याबा पामदबा थांदोकसिंग अदु मायोकननाबा अइखोइना सेम सादुन लैरि अमसुम थौरांग पुंबा लौखटले हाइना एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC जम्मू एयर कमांडर SS रावलना जम्मूदा ड्रोन थ्रेट क्या लाकले हाइबिगी मतंगदा हंगबोंगसिगी पकुम ओइना मांगना हाइकी IAF की सर्विलेंस ऑपरेशन माइ पाकुगी सांगी मतंगना हंगबोंगी पकुमदा रावना अयाम्बा ऑपरेशन सिंग माइ पाकी IAF ना असिगुम ऑपरेशन सिंग असि आर्मी खुसमनरग सथाबने हाइना रावना हाइकी सिक्किम दा खंगौदना इसिंग इसाक थोलकपगी मतंगदा AOC सिन हाइ सिक्योरिटी फोर्स सिंग अमसुम एडमिनिस्ट्रेशन ख्वाइदगी फब मौंगदा थबक तौरी तौबियाबा पुनमक तौरी अइखोइना मकोइदा मिनुंगसी उतली हाइना मांगना हाइकी अतोप ऑफिशियल मनाइ IAF पर्सनल सिंग असिगुम अवाब तारब मतमदा रेस्क्यू तौनब ट्रेनिंग पी AOC दा असिगुम ऑपरेशन सथनब शक्ति पी हाइना मांगना हाइकी नॉर्थ सिक्किम दा लेबा अलहोना पावगी इसिंग पाथुरक्तुना तिस्ता रिवर बेसिन दा खंगौदना इसिंग इसाक थोलकपदगी मांग ताकगी फिबम मसिदगी हौजिक फावबद हक्सांग तराग मरी फंगले अदुग आर्मी पर्सनल कुनगनिथु यावना मी सामग अनीना थीब खंगदना लैदि हैदि मखासा थरक पोइना मसुम लुसिलक पोइना तो पावना पुलिस नदी बॉम्ब नते इल्यूमिनेशन राउंड हैदि ngara Imphal West की कैथल मानबी विलेज त कुकी मिलिटेंट्स नोमै कापसिलकपा मसुम सिंगै मै थारमबगी थाउदोक थोकी मतम अदुदा मार्फुगमरी MM इल्यूमिनेशन राउंड कापतुना पुलिस की मतेंग पांगनबा मदि सिंगनबा मियोइसिंग सतोक्सिन उहननबा हाइबा मार्फुगमरी MMRL अदु कापलखिबने अदुगुम्बा पोखायहदबा RL अमा मोइदांग पोखुनौदगी फंकी हाइरिबा पोस अदु खुदोंग थिनिङै ओइदबा मदि पोखायबियाबा बॉम्ब नते कनागुम्बा सिंगनदी खुलाई पाइबिसना कापलखिबा बॉम्ब ने हाइना फोंदोकली अदोमेनामा मदु बॉम्ब नते इल्यूमिनेशन राउंड नि हाइडेन स्पाउस फोंदोरकली अदो हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतंग सलो सिंजरगे मस म्याम पुनना वापडेट ngamiनसे